Tak, dočkali ste sa. Druhý diel epického Battlefrontu je konečne tu. Ako som sľuboval pred... Ježišmaria, to je tak dlhá doba? Preboha. No dobre, tak konečne to už máte teda na kanáli. Vyšlo to až teraz kvôli tomu, že akurát vtedy, keď som to sľuboval, som mal problémy s hrou, proste mi nešla zapnúť, tak som si teda odinštaloval a nechal to byť. Potom o rok ma to trošku chytilo, tak som sa rozhodol, že si to teda znovu nainštalujem, natočím nejaké zábery. Zábery som teda natočil, začal som to strihať, ale s prvotnou verziou som vôbec nebol spokojný. Páčila sa mi a bola strašne na nič, tak som si povedal, vieš čo, pôsobí to strašne silene a umelo. Tak, aby to pôsobilo prirodzene a tak, že proste všetko tam pasuje, ako rídi na šerbel, tak si daj pauzu a počkaj na obdobie, kedy ťa to nejakým spôsobom chytí a nejaké nápady budú z teba sypať jak z rotačáku. Tak som si teda dal pauzu a následovne a tým, že máte možnosť sledovať toto video na tomto YouTube kanáli, to obdobie prišlo a popravde som s výsledkom celkom spokojný. Ak ťa baví môj druh obsahu, tak určite klikni na tlačidlo odoberať, aby si moje najnovšie projekty mohol vidieť čo najskôr. Ja som Eftor z kanálu Eftlix, natáčam druh obsahu, ktorý ma nejakým spôsobom zaujíma, alebo ma baví jeho spracovávanie a keďže si klikol na toto video, pravdepodobne zaujíma aj teba. A toto je druhý diel epického Battlefrontu. Hey! Gotcha, bitch! General Grievous is here. Fuck. The next day. Kill all sons of bitches. That's my official instructions. This is where the fun begins. I don't care about your mans. I don't give a fuck. When my wrist, I hit my dance. If you want it, it'll make you better have a fucking plan. Let my niggas with this shit, bitch. I ain't even playing. Yeah, boy. I don't care about your mans. I don't give a fuck. When my wrist, I hit my dance. If you want it, it'll make you better have a fucking plan. Let my niggas with this shit, bitch. I ain't even playing. Stop going break through your forks, nigga. Chopper hit you, you gon' be a corpse, nigga. Run that shit like you in a sport, nigga. These bitches taking drugs up, all sorts, nigga. Cautious, watch where you walking. I got powers, but no, I'm not awesome. I got hoes, no, I need options. If it ain't big bills, then bitch, stop talking. I'm gay. What the fuck was that? The next day. Let's go.
Dobrý antik internet? Počúvaj, nejde mi internet. Za čo ja platím ty geňo vyjebané skurvete? Ja ťa chytím tamto máš piči, keď za 5 minút mi nepôjde internet, suka vbehnem, ti pisky rozbijem aj so svojím šéfom aj svojou matkou, či nás nabijem pokoj do ľudí aj tebe, aj tvojej matke, aj tvojej sestre. The next day. We must move quickly. There are those who would seek to stop this. Take it. It will give you strength. And now, they will fear you. In the light of the fight. My back! Gotcha, bitch! Yo, dudes. Why you bully me? You fucking bitch, why you bully me? Everyone asked. Emotional damage! I'll get you, bitch! What? I will send you to Jesus. Fuck. Out my way, son! Oh, hell no! Says my bitch. Ortinadi إلى بابا جي بابا جي إلى إكس بوكس سيريس إكس بابا جي إلى بلا ستيشن 5 بلا ستيشن 5 إلى لوجيتك